হয় আমি সেই সময় থৈ ৰখি আছোঁ সকলো ৰাইজে ৰখি আছে ফাইনেল ৰিজাল্টটো কেতিয়া আহিব এতিয়া 20 মিনিট আছোঁ মই 20 মিনিট 4 ৰাউণ্ড লেখে গৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আমি লিড কৰিছিলোঁ এতিয়া আকৌ মানে কেতিয়াবা এইটো সলনি হৈ থাকে আৰু তেনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া দক্ষিণ পিনে আহিছে ৰাইট নাও UPPL ইজ লিডিং by 2,000 plus but then our area is coming now গতিকে 5th ৰাউণ্ডৰ পৰা BPF লিড কৰিব আমি জিকি যাম কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে 5,023টা ভোটত UPPLৰ ক্যান্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰী লিড কৰি আছে সমগ্ৰ ককৱা পৰা 14 লাখ আছে 14 লাখ আছে এই 5 লাখটো একো নহয় 5 লাখটো একো নহয় আমি জিকি যাম নিশ্চিত আপোনাৰ জয় নিশ্চিত 100% আপুনি চাব এই 5th ৰাউণ্ড হ'ব এতিয়া 5th ৰাউণ্ডৰ পৰা BPF লিড কৰিব আকৌ আগতে লিড কৰিছিলে এইবাৰ আকৌ UPPL লিড কৰিছে আকৌ BPF লিড কৰিব हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BSAT सेमेस्टारनि थाखाय गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविंद बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविंद बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गोविंद बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन